Any? Oke I just guys, wanted to cheap this color film. selamat Black and white. Just the cheapest, sore. like, all food. Selamat berjumpa kembali bersama Biju, bersama Om Sok Chris, I feel like bersama unless you're shooting, Nompit. like, medium Ya. format or large format, it's all types. There's finer grain ones, but I can't see. Ya, And where do you process or beginilah orang-orang di sini menikmati hidup. Bamba? Mereka It's just like behind some street. baring-baring di sini. In College. Luar biasa. So I went to Walton's in Brunswick. Beginilah kalau negara maju, Their roll is quite like kita bisa expensive than the ones that I see in the city. ya, I don't film fail. baring-baring Photographers run a lab. baca-baca. Pretty cheap processing, and like I think you just drop it in their kind of mailbox. In Makassar, it's so hard to do. You have to ship it to Bandung. I did that, so it took me like what, 3 weeks? For the process? Yeah. Like in my room. Well, yeah, you don't need a dark room. True. You just load it in a dark Angin bag. bertiup Put it in sepoi-sepoi, this little developing tank. You take the tank out of the bag. membawa You just- suasana You know, semakin it's all dark in there. semakin dingin. Yeah. So you don't need a dark room colors. More difficult to develop at home, but it cuts costs. Beginilah orang-orang di sini menghabiskan Could be fun to do. sorenya. Yeah, I was gonna. I wanted to experiment. Ya, kita sudah bule lotong di sini. Subscriber loyal tadi dari Kenya. Ah, belum from Kenya, where are you? Calling. Kasih we can listen. Orang sudah pulang berenang, mandi. At that bookstore, Oh, there hey. was an Australian Oke, section. Novita, wes, oh Chris. Ada cewek di sini, Chris. How are you doing, Novita? Novita. Novita Vita. Susi duka mabule onti. Susi buka mau bule Ompit. Oh, Ompit sekarang sudah jadi bule di sini. Duka Ah. itu apa? Juga. Ah, Oh, sorry. Indotan ya. Oke, Chris itu le Ompit. Ya, Chris ini ya. iyo. 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 Apa kabar? Sore Ompit. Chris itu le Ompit. Terima kasih. Oh, that's you. Iya. Atas kunjungannya. Jangan lupa follow ya. Ya, hai. Bos. Iya, bosku. Iya, sok Chris itu. Halo Chris, saya bilang halo Chris. Hello Novi. Novita. How are you Novita? Novita. Do I know Novita? Novita, Jacqueline. Oh, same. Iya, Novita is Jacqueline. Jacqueline. Iya, Indo Natian. Om Chris ya. Om Indo Natian. Oh, ya. Berdingin Miki ya. Bagaimana sudah dingin kah? Hai. Rokoknya rokok apa nih? Marlboro. Berapa satu bungkus di sini Marlboro kah? Dari Indonesia itu. Kalau di sini berapa di sini satu bungkus? $30 for malt. Berserakan ke di tasku. Ya paling tidak 400 sampai 500 ribu ya. 300 300 berapa sekarang? 300 ribu. 300 ribu. 200 sampai 300 ribu. 300 ribu. They've been for decades now. The fake ones. Manchester's. Cheapest cigarettes. Oke, resti we've had sakka there. tak mau lagi lagi pitsule tak mau. It doesn't feel as aromatic as Indonesian cigarettes. Oke. Ya jangan lupa mengkali guys. Oke Irfan. Mengkali dulu kita Apa itu. itu mekali? Mengkali. Mengkali itu kalau kita biar itu pakai tisu, tidak pakai air. Ada istilahnya tuh. Iya. Kan dulu tuh kalau kita karena dulu kami belum ada jamban.
Dulu di Toraja orang begitu. Ya, kalau Pakai tisu. tidak pakai kayu. Kayu. Because the no toilet, we go to the forest. Yeah. No talang. Baru Kita di pakai lap kayu pakai saja. kayu. Pakai kayu. Dilap pakai kayu. Kita ranting-ranting begini toh. Oh, ranting-ranting habis itu. Itu namanya mengkali, mengkali. Mengkali. Nah. Oh, ada juga mengkali itu apa? Itu yang dipakai itu sepakali, yang celana renang itu yang kecil itu. Celana renang. Celana renang kayak begitu sana. Baru Oh. itu dipakai, digosok. Maksud saya ada juga istilah sepakali. Ya. Sepa yang kecil sekali begini. Kayak Sepakali. benang. G-string, tong. Ya. Sepakali. Is that what you Bening call it? semua Sepakali? lampit. Iya, Nopita iya. Bening semua di sini. Di sini kita masih perlu mau matang pun dulu. Petanya ompit sudah jernih di sini. Karena setiap hari cuci mata. My eyes is so clean. Oh. Because of the bening-bening. Ya, bening-bening ya. So clean. Sini kita cuci mata. Oh. Cuci mata. Oh, it's so cool. Bening, is that Bening-bening. Ya, Bening-bening. How do I say it? Bening-bening. bening-bening is clean. Clean looking. Clean. Clean You clean. You look so clean. You know. Beautiful girl. It's clean. Yeah. Bening-bening. Ya, ya mungkin sudah di Buramomo. Maela bilang iya. Nanti kalau pulang di sini buram lagi mata. Kalau di sini Tidak usah kita pakai kacamata lagi. iya. Jernih sekali mata kalau di sini. Tuh. Be nice to live Pemandangan there yang for like sangat indah 1 ya, month. Cek Mus. Oh iya. Dari Belingkohan nih ya, iya. Mantap lihat pemandangan. Oh, kita. Nah, di sini juga banyak burung-burung ya. Burung-burung terbangan, Burung liar. burung liar. Tidak ada sangkarnya. Udah dingin nih. Kita bawa jaket. Aku kira mau panas nah, kenapa kah? Karena kita di atas bukit. Should we Semakin paling mampit semakin jernih mata, betul. Oke, kanang jaket, betul. Kita semakin jernih mata di sini. Kalau mau kalau nak aku katarak datang ke sini. Kalau kena katarak datang di sini ya, bisa sembuh sendiri dengan sendirinya. Berapa untuk helikopter? Gitu. Mungkin lebih suka di Sydney apa Melbourne? Sydney, Melbourne, apa bedanya ya? Apa yang membedakan yang paling kayak pertama? Pantainya, paling pantainya. signifikan? Masih ada pantai lebih bagus di Melbourne kan? Ada. Sandringham. He hasn't seen Sandringham. Oke, jadi tahu kan ya, ya. Bagus tetap ini ya. Bongi tetap bening betul sekali. Oke, terus sampai lang yara ka dinay. How many days left? Yo pito, oh iyo. We came back. Maru ali tenor hindi luan yo lutasik ya. what, 10th we come back, and then Tuesday's 11th, Wednesday's the 12th. Oh. Flies out on Thursday. Masih banyak So, ombak. 2 days. Oh, ombaknya banyak ya. Kita berenang di sini. Ombak bertiup kencang. Oh. Masa ombak bertiup kencang angin nih ya.
sharks. Oh, okay. Here. Ada hiu. Sriwanto, halo. Aliang cakar rompit. Ada kecakar di sini jual? Ada. 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 Cakar, you know cakar second Thrift shops. clothes, second hand. Ya. Kalau mau beli oleh-oleh, Mana mau murah? ih $3 sih biasa baju kaos. Baju kaos? $3, Oh. $4, 40.000. Di mana itu? Banyak sih di Melbourne. Oh iya. Di dekat rumahnya Chris di Chapel. Iya nanti. Nanti kita jalan-jalan ke situ. Ini banyak yang mau pesan, mau minta oleh-oleh. Tidak tahu ke oleh-oleh apa. Malah semua barang di sini, Wah. Baik mungkin. Nanti bisa bawa kita lagi jalan ke Victoria Market mencari oleh-oleh murah. Mary Solata. Oke, bagus pemandangan. Ada juga gasita pulang. Join live. Oh, tidak bisa bergabung sini karena nulang. Ini ada aplikasi dipakai, tidak ada. Mau kolaborasi. Iya, tidak ada fitur joinnya di sini. Kalau langsung Facebook ada, tapi ini tidak pakai. Bagi bisa sama itu ompit. Oke, Evan Karori. Wah, taruh di aliway mata ini guys. Bening-bening. Jangan beli cakar, wah. I'm ready to crash. Wah. We have early flight. Not that early. Not too early. Mele pinturo ompit wah melo dia. Shall we? Oke, aku Mari. pantungan oke. Dasar kamu titodon tiroy. Give me those butts. Tahe madinin kira sulam kakek so. Sudah dingin. Oh. Ready tidur. Nah, ompit tadi lupa bawa. Siapa komit atas teh. Tapi puas nih di sini. Kita ke Adelaide. Besok kita akan meluncur ke negara bagian satu lagi namanya Adelaide. Coba sini saya rekam di Oke. Oh iya. Kita iya. jalan. Oke guys. Masih bersama Nompit, kita lihat banyak sekali bening-bening di sana. Kami bening-bening sudah pulang semua. Mereka langsung pergi ke restoran, ke hotel. Nah, begitulah gayanya orang kaya di sini. Mungkin tidak ada orang miskin di sini. Ada. Ada juga orang miskin di sini kan? Ada. Wih, jatuh. Oh, that's nice cream. Jalan jam. Iya. Oh. Oke. Oh, sudah dingin. Ada yang bilang kenapa perut semakin di depan. Iya. Tapi bisa turun-turun. Saya kira dengan berjalan 5 km bisa turun ternyata. Karena porsi makanannya. Jalannya banyak, porsi makannya 2 kali lipat. Maju. Oh, Chris, kita mau kemana ini? Mau ke rumah. Mau ke rumah. Jalan-jalan lagi gimana? Kalau begini tidak bisa lihat berapa viewersnya nih, Ompit. Ada tulis di atas situ. Di mana? Merah. Oh, merah. Oh, 93 yang nonton. Damn. Oke. Banyak penggemarnya nih. Oke, Ompit mantap. Thor. Ada 100 orang yang nonton. The bus driver let us on without paying for. Ya, But do you have 2 cards? yeah, I have 2 cards. So does you can tap one for Ompit? Ya. Tuh.
tulisannya. Jangan minum Jangan minum. dan menyelam bersama-samaan. Don't drink. Benny Van Lebang, host salam sama Om Fit. Oh, oke, terima kasih. Itu teman itu, saudara itu dari Italia. Oh, From tahu ya. Italia. Oke, buongiorno. Buongiorno, signor. Oke. Oke, bye. Vale. Oke, bye. Oke. Saya akhiri minum teh. Mana kak, biar dulu. Ya. Sekarang kita naik bus. Naik bus ke Oke. you don't touch. Nah. Ya. Oke, buongiorno fratello. Oke. Sono io. Mi fratello Chris. Who is it? Chris Siapa itu? from Italy. Brothers from Italy. Oh. Hello brother from Italy. Buongiorno fratello, Benny Van Lebang. Ya. Dari Toraja? Ya, dari Toraja. Di mana di Di Italia? Milan. Milano. I love Milan. Ya. Beautiful city. Kenapa di Milan? Kerja, ada istrinya di sana. Ah ya. Ya. Kerja apa? Oh, kacamata. Kacamata? Studio kacamata. Ya. Iya, klasik. Mantap. Oke, Jeffrey Alang. Oke, Om Jeffrey. Mantap, Om Pit. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke. Julianus Magi, Pottery. Oke. Porto Mama yo pantai. Ama semada bukan lah. Udah pulang bukan ini. Oke, buongiorno Chris. I wait. I wait. I wait for Omvid in Milano. Hey, Okay. we're going to Milan. Yeah, we pray to the Lord so we can go to Milan. Okay, naik kereta ya. Naik bus. Ya, bus. Oke, sebab itu naik kereta ini. Salam sama Om Pit. Oke, Benny, Ricky, Gusti, Budi. Ya, Budi di Australia Om Pit. Wah. Aduh, ini masih banyak pasir ini. Gara-gara berjemur tadi di pantai, masih banyak pasirnya melengket. Oke, di mana istrinya Om Chris? Where is your wife? Di Canberra. Canberra. Oh. Canberra. Ya, istrinya Om Chris pergi ke Canberra. Besok kami akan ketemu di Adelaide. Karena masih ada pemutaran film di Adelaide 2 hari. Dan kita pulang. Dari ini kita jalan pulang. Setelah ini kita akan naik kereta lagi setelah bus. Kita akan ke Bondi Junction. Ya oke lah guys, nanti lagi kita sambung. Kita akan pergi goyang Belanda lagi nanti ya. Jangan lupa saksikan acara goyang Belanda. Oke, terima kasih. Dadah. Ciao ragazzi. Ciao raga.